Kurumjari, ISTV Pauming, David Singbu Taram Nokchari, Hanbatamaru Bapau. Bomb Pokaibada BSF ki personnel Anishokle, Manipuri Muslim single cell to Mama di Mahima single lamda Fagana Bapun Hona Minabadarkar Oihaina, Agri Minister MD Nasir Nahaikre, Amade, Ecology Environment Tegide Human Environment Hena Maru Erekle Hadi. Bao Sandong Pizari. Sakang the Basingna, Maruti Van Amada, IED fit Toduna, BSF the attack Tokre, Todo to the BSF ki personnel Anishok Rehari. Soklabani to the Constable Anand Ras Amasung Constable Cook Abdul Razakawi, Makoyani Kahenadi Shodrehari. Todo Singasi Chaurakna Pung Taranitoy Makairom Tabamatamda, Supermena Police Station Gimanung Chanba, Imphal Dimapur Lambigi, Kaubru Lekagi, Mahadeva Mandir Dagi, Kilometer Amamuk Imphal the Hagalagalaba Mapamda. Thokibani Police tagi fangba pauda tarahumdoi suba BSF ki kangbu ama Dimapurda field fairing ki damak Koirengai dagi lakpada bom adu pokhai khibani pawasi hek phangbaga Supermena Police na mafam aduda changsinduna thibomba ki thabak chathaki bom adu Maruti van amada gas cylinder aniga konaraga fit tarongki cylinder ama pokhairaga amadi pokhai hodre thaudosi matangda thoidokpa miphamipun amade karamba lupna chathakibano haiba khangbangamdri Bomb blast overseas, Ziggy, Maruti Venema, National Highway 2, in between Supermena 2, Kobru Lakhagi Maragda, roadside the Hamla, the plant to Umada. Adugidu Matam to the BSF Conway Japanese, Adu Makoidi out of danger, immediately the minor casualty immediately. Aduga Ziggy bomb fit to see Kana party with Rice, Ziggy police party, the army, Kana Muena, Jixi operation to Manipuri Muslim Singi Shell Tum Amadi Mahima Singilamda Paganaba Punahona Minabadarkar Oihaina, Agri Minister MD Nasir Nahaikre, Wapama Singasi, All Manipur Muslim Meitei Pangal Welfare Association Amadi, Manipur State Minority Commission Aniga Kusham Naduna, National Ki Thakta Hotel Classic the Pangtokiba, Opportunities and Challenges of Muslim in Manipur Haibisida Pungtokibani, Thoramatuda MOBC Gi Parliamentary Secretary Amin Shah, Manipur State Minority Commission Gi Chairperson Halim Chaudhary, All Manipur Muslim Meitei Pangal Welfare Association Gi President M.A. Janab Khan Amadi, NER Vision 2020 Committee Gi Hanig Member Professor N. Mohendra Amadi, Atai Muslim Gi Masak Naiba Mioy Kayasu Saruyaki. Tharonggi sarukama oina booklet amasu release tauki loinana Muslim gi masak naiba mioy nipan na tongan behiramda paper pathoki Professor N Mohendra na seminar asi pangthokpagi nungi oiba wafam sing phongdoki Agriculture Minister MD Nasir na Chief Minister O Ibobina Luchingba Haujik leiriba sarkar asi secular oiba jat bijat khaidaba sarkar ama oibana Muslim jati singi awat apakaya men khatnaba angamba thakta honagani haike Makatana, Manipuri Muslim Singi Haujik Oriba Seltum Amadi Mahima Sing Tambagi Lamda, Hena Pibam Pagatna Honavada Punna, Jatminaba Matautai, Fungtoki. Muslim Singa Lamdam Sida, Lodi Pathoda, socially and physically, and the poverty, the consumptions and standard of living, the economy and employment, the situations of the Muslim, access to the social and physical infrastructure. Masi Punamaxi Koina. Local wise, village wise, they quickly review my Punamaxi. If we can another one of them, one lower for the Punama, but the Sakar, the Mekedi Pambia of Punama, if we Matam Punamaka, a comment Nama, Oina, a honorable chief minister, the Highway of Matamatugi, a Pamana Tagay. Nongmagi oiba Human Environment ki matangda seminar ama Imphal Hotel da pangthokre Human Rights Protection Group amade Department of Environment Manipur na sinduna pangthokiba thoramaduda Guwahati High Court ki Chief Justice Oramba R.K. Manishna amade Human Rights Protection Group ki moduna Chief Guest amade President oina saruyaki Manipur Human Rights Commission ki hanagi member R.K. Rajendrana Need for Environmental Protection and Ecological Task Force in Manipur Environment ki Junior Scientist D.H. Bogan Singna Climate Change and Human Ethics Amadi R.K. Sanatombi Vidyalaya ki Principal H. Nobin Jana Global Warming and the Role of the Students in Manipur Haiba Topic ta Wangangki Atay atopa Wangangki Singna Fungdok Nakibada Akoibagi Fibam Ngak Sena Honabada Puksel Sengbasi Matautai Haugalagliba Mahirwe Singda Environment ki Knowledge Ningtina Lainaba Syllabus Tayahoningbagi Apamba Fungdoki
Hauziki matamda ecology environment tagidi human environment na hena maru oirakle lamdamasida lairiba indigenous people singi lam singasi mangdanaba Trans Asia Highway lakpa matamda Manipur sarkar na mitopta lam yonbe yadanaba ain ama semhaningi seminar kayada lawkiba warep sing thabakta onthoktana thamkibagum ngasi pangthokliba seminar asidasu lawgadawriba warep sing asidi thabak oina onthoknaba chapchana thabak paikhat minasi phongdoknake RK Manisnana human environment ki matangda hauzik asingba seminar ma pangtoktuna mipum khudingmakta khanganab honab haibasi yamna maru oi human environment and ecology environment asi balance tawna chatminadrabadi akaibe kaya lakani haike. Sometime after, the Deputy Commissioner of Kamru saw me in the chamber and told me that, look here please, the order is very nice, is very good, is what operating, but police was taking a good earning because the vehicles were, the Biden was using all these horns. That please try to vacate it, otherwise the whole purpose of my order will be infectious. Ngasi malem gi leba kayada pangthoknariba International Anti-Corruption Day ga mari leinana desamna cycle rally imphal gi akoibada chatkre rally aduna corruption muthatlasi haiba thimda tongan tongan ba plaka kaya susizna ke desam gi Vice President angambana English ingani ahumda UN na malem dagi corruption maru fangna muthana ba warep lawkhiba gi matungina International Anti-Corruption Day pangthoktuna lakli rally si lamdam asidagi corruption maru fangna muthatna ba made hantahana bagi pandam da chatpani Matam kaya gi mamang dagi Manipur da mayong nariba corruption gi problem asi kamdongna thengna gada ge madi kamdongna mayong na gada ge madi hai riba Manipur da narake balaina koige corruption asi karino amadi meyam da kamai to dan awareness I mean nagada ge habi ge pandam da hai riba cycle gi rally asi koi ban gi area sing da koi koi satkani Hayang Rahul Gandhi lakadawriba asigi damakta Manipur sarkar na akan bamongda section thorang lokatkre Rahul Gandhi hayang ayuki pung 13 taba matamda Imphal gi airport ta thunglagani maki khongset asida North East ki in charge oiriba Lujingho Farelo su loinarkani loinana hapta kangjai bungda pung ama makhai khaki oiba mifam amada wangangam laba matung hankhigani hari nongju ta hek lakpada Waishel Maril namaram oiduna Imphal manungi Kaisamthong Sagolban Nauria pakhang lakpa madi atei thangnaba kendra singda ising isang numaram oiduna mayok nariba sing koknanaba Kaisamthong Kendragi MLA L Ibomchana mahaki local area development fund gi lupa lakh tara yamak tawduna ngasidagi sanjen bamdagi hauraga sengba hokre ngasi thoramatuda Waisel Maril fauduna chaliba Kendra Singhi MLA sing yaunanaba ai bacherol piduna khangan khrabasu kana amata lakhidabada pendaba fonki Makatana kilometer kungamari rom sangba Waishel Maril asi sengbada rajniti gi oiba wafam amata laite maramasina club organization singnasu mateng pangbiyo haike Amaromda Loktak ta taba Turel Maril Singh semgatnaba IFCD na lupa crore chamga yankhai gi DPR semtuna center da thakre masida Waishel Maril gi oina lupa crore 15 dagi kungamanga fauba oiraba yai haike asida sunatana Loktak tagi hauraga kilometer mangarom oigadaba Naurem khong sengbada mateng pangbinaba mari lenaba officer singda su khan kraike ki namdam sigi local club ki ngue singa samnaraga lagut chabani masi akoi tika najade akoi local area fandagi aina akoi hoju pauda laktrang thadoi ko mena adu madi manung da aina laktara hoji yarmak tawraga thamjabani maduragi hojeri bani hoji tawri basi kari mo corner da su mathang amu thadrok para baudi hapaga ai masi 24 kilometers cover dawna ba soidna clean akoi clean dawjagani UPA gi chairperson oibada natana AICC gi president oiribi Sonia Gandhi gi humputaruk suba mapok numit MPCC na sinduna Congress Bhavan da pangthokre thoramasida chief minister Okram Ibobi deputy chief minister Gakhangam atai minister MLA made Congress ki worker kayana sarugya ke numit asiga mari leinana nomai bungda laiba short stay home da khudol pot pikre Sonia Gandhi ki birthday asiga mari lenana cake kaktuna chief minister Okram Ibobi Singh amadi deputy chief minister Gakhangam amana amabu cake inadke chief minister o Ibobina Sonia Gandhi asi Bharat ki amadi Congress party ki damak kathokpaga loinana ningana ba laitaba dugumba atangma misakamani haina singthake
अनौब चौखटपा भारत अमा ओइननब होनबदा वाजरक्लिबि लुचिंबिनी तोंगान तोंगानबा जाति कयागी मरक्ता खेनबा थमदबा अमदी नुंसी सानना लैननबा होनबदा हनबा लैतना होनरिबि अदुगुंबा लुचिंबि अमनि हाइरे भारत लेरिबा अखोय पुंगमक्सी मपा मपि लेत्रबदौना तोरमदु अखोयना श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सोंथोकपिरक्तना माना लेबाकिदमतदा सुप्रीम सैक्रिफाइस तौबिरिबा अदुगा अखोय लेरिबा भारत असे काइबा यारोय लेरिबा कम्युनिटी खुदिमक जाति खुदिमक अखोय पुन्ना अखोय नुंसिनना साना सिनना लेमिनगदबनी हाइबा मागे दुगुंबा वाखन मागे दुगुंबा स्पिरिट मयाम अखोय पुनमकि वाखन सेंदना अखोय लेमिनरिबा अखोय जाति कम्युनिटी अखोय खुदिमक्सी नुंसिनना साना सिनना लेननबा अखोय कांग्रेस कर्मी खुदिमकना अखोय ओनासी हाइबा वाखुमसे आई अपील तौजरी गैखांगमना सोनिया गांधी की वाखलोन अमदी फिदम कयागी मतांगदसु वफम कया फोंदोके लुचिंगबी असिगी तुंगी पुंसीदा अफबा ओइरसनु हाइनसु ईश्वरगी मफमद थौनिके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कुमारी एके मीराबाइना फोंदोकिबदा लुचिंगबी असिना अवा नुंगाई कया तुंगोइनना थमलगा कांग्रेस कन्ननबा अमदी भारतपु चौकट माइकेदे पुरकनबा होनरी मसिदसु नतना मालेंगी अतै लेबाक सिंगदगी भारतना चांग तादनबा अमदी मांगजिल थानबा होनरिबे लुचिंगबी अमनि हाइके भारत वर्षबु अतोपा कंट्री सिंगा विमानब नमनबा चांग तादबा लेपाक अमा ओइनबा होनबदा अचौब दायित्व लौबिरिबे मैडम सी अखोय पुछि नुंसांगना अखोय दक्ता मतम चुप्पदा पानबा ngamduna माना निंजरिबा वाखलोन अमदी लेपाकसी चावखत लमजेन अमुक हेना शक्ति थौना पुतुक्तुना लमजेन पांग अखोय छाना चटपा ngamba ओइसनु MPCC पांगथोकपा थौरम असि लोयरगा कमिटी असना सिंदुना पुराना राजबरी नोंगैबुंगदा लेबा ऑल मणिपुर वुमेन्स एसोसिएशन चलाइबा शॉर्ट स्टे होम दा लेबा म्युइ सिंगिदमक तोंगान तोंगान बा पोलम के यंथोकी पोलम सिंग असि खुसिनबगी थौरमदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कुमारी एके मीराबाई मिनिस्टर अब्दुल नासिर अमदी अते एमएलए सिंगसु यावकी ISTV पाउगिदमक बोया निंगथोक जंगुलेना नावरेबम फिलिप्स इम्फाल उड़ीपोक असेंबली यूथ कांग्रेस कमिटी नसु उड़ीपोक तौरांगबम लेकाइदा मपोक निमित असि पांगथोकी थौरमसिदा MLA L Nandakumar यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुनीता सु सरुयाकी लोइनना अहल ओरब सिंगदा शॉल खुदोल तमकी सोनिया गांधी की मपोंग निमित असिबु महिला समान दिवस हाइना खुराई लमलोंग कैथेल द थौरम पांगथोखरे खुराई यूथ कांग्रेस कमिटी अमसुंग वांखै यूथ कांग्रेस कमिटी न पुनः सिंधुना पांगथोकिबे थौरम अदुदा खुराई कांग्रेस यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट NG सुस्मिता वांखै यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट विक्रम अमदी अतै मियोय के आसु सरुयाके थौरम की सरुक अमा ओइना लमलोंग कैथेल द फमलिबी इमाइबेल चनिया खैरोमदा चेंग केजी मंगा मंगा येंथोकी लोइनना सही हुंफुगी मनुंग द लेबा ओजा सिंह अमदी सानरोय हुंफुगा मंगा द खुदोल पोत सिंह पिदुना इकाई खुमनकी इंडियन यूथ कांग्रेस या स्कूल नसु थौरमसिगा मरी लेनना इम्फाल ईस्ट की कैखुदा लेबा इमा होमदा चेंगबेक मंगा mateंग पांखी वाखल चोइरबा अमदी मरोल थोक्त्रबा मियोय अमा सखंगदबा सिंगना तमथीना फुरगा सेरौ थोंगदा हुंदोकलमले हाइरे सोकलबा मियोय अदुदी अबुजम सनायायमा चही निफुगतरेत अपोकपा लैखिद्रबा नोंगयाय तांजेंग खुनौदगिनी माग हौजी हौजी पोरमपाट की जेनिम्सता लाइकलनरी माग हॉस्पिटल असिदा लायंगनबा पुखलकपा लेकाइगी मियोय सिंगना फुंगदोरकपगी मतुंगिना सनायायमा माकी मनाउ नुपाना लौबा नुपी मपाम सुगनुदा चटकनी हाइना थोकिबनी लोइनना हौकिबा डिसेंबर 5 गी नुमिदांगदा सेरौ थोंगदा तमथीना सोक्तुना लेरंबदगे सेरौ पुलिसना इमुंग मनुंगदा पाउ पिरखिबनी हाइरे महाकी कोकी मफम कयादा सोकपगा लोइनना मना अमदी मया यावरमद्रे कनाना करिगिदमक्ता नाम सोइरबा मियोय असिबु तमथीना फुरमलिबनु हाइबा अथुबा मतमदा सेंगदोकपिरौ हाइके Song and Drama Division, Ministry of INB Government of India के मखादा Chief Medical Officer Imphal East का खुशमनदुना People Art and Dramatic Association ना HIV/AIDS द युम्फम ओइबा World AIDS Day गा मरी लेना पांगथोकपा स्ट्रीट प्ले थासी की मंगादा लोइसिनख्रे प्ले सी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगान बा मफम द उतखे हाइरे मणिपुर की थंग तागी सिंताक पुरेल एल हेरामोट की मफम दा मियाम की ओइबा इकाई खुमनब उतुना अरोइबा मथौ मंगम पांगथोखरे ngasi kanglei ina thang ta sindam sanglen na sinduna leikhidraba heramot ki thawai yaudraba hakchang ma ki pongna pham lamdam kongpal chanam lekai dagi ya school moirangkhom wangkhai amadi ayang palite laktuna santi ki oiba khongset ama chatlaba matung aroiba mathau mangam pangthoki ngasi ki thoromaduda thang tagi lamda saknai raba mioi kaya su sarugya ki leikhidraba ki mafam da miyam na leisu katune kai khumna bot ki
Sintak Purel Heramot Masagi Chahi Maripumari Sukre Mahangarang Numidang Wairam Pung Taruk Makairom Taba Matamda Rims Hospital da Masagi Anaba Madagi Laikidabani Mahang Hingni Matamda Tang Tagilamda Achoba Dan Kaya Toromki Loinana Tang Tabu Malem da Saktang Honabada Achoba Todang Suloromki Amarom da Mahangna Laikidabada Inner Manipur Parliamentary Constituency gi MP Dr. Thauchum Mainana Awaba Phongdorkli Cherol amada Laikhidraba Sintak Purel Heramot Anglo Manipur War gi Athauba Pauna Brajabasi Matungda Lakpa Generation gi Adugumba Marebak Ningba Mapari Amani Hairi Mahangna Chingama Sungtam Anigi Marakta Nungshi Chanana Leminana Bohonarame Mahagna Malemasi Thaduk Tuna Chatkrabasu Manipur Miamna Kaidong the Sukak Kaubangamdana Lahoragani Hairi Loinana Laikhidrabaki Imung Manungi Awabada Su Saruk Yabaka Loinana Mahaki Thawai Mirelna Ingna Chingna Lairurasan Hainasu Cherol Aduna Makatana Thamlakli Malem Apunba Thang Tam Haikol Huya Lalong Manipur Thang Ta Cultural Association Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society Amasung Huya Lalong Thang Ta Association Manipur Nasu Manipur ki Thang Tagi Sangnairaba Sintak Purel Asina Laikhidabada Awaba Phongdorkli Laikhidraba Wazasina Lamdamasiki Salangi Mahai Thang Tabu Yokana Honabada Katok Pagaloinana Achoba Todang Lorame Magna Manipur Sarkar Nasemba Thang Tagi Common Syllabus ke Marueba member Oirame Mankragadaba Thang Tagi Mahai Kanglon Kayasu Lairik Oin Iduna Thamlami Hairi Malem gi mioi bagi hakinumit International Human Rights Day December 10 na lakpada aina thinkraba pripak na malem gi miam pumna makta fa pausal pirakli lupasi publicity and propaganda ge assistant secretary lebangak paluang na thadork pacherol amada lising machama pal nipunipan gi December 10 da France ki konung Paris da famkiba UN General Assembly gi mifam adugi ware matungina lauthokiba Universal Declaration of Human Rights na malem gi achoba yawol gi tangkak ama purkhibani Declaration aduna Senmit Lon Kunai Rol amasung Nat ki oiba hak singa loinana Laisem Lon gi oiba mioiba ki hak singi marida punna yana warol article kuntra semgatuna malem gi mioiba kunai da chap manana phangminna bagi damakta honaki Declaration adu khwaidagi masing yamba lol da handoklaba document ama oina malem dan chatnari malem gi chana warol singasi treaty oina semgatuna chana khibagi mahota lebak masa masana chanana ba declaration oina achet pamong da lauthokibani Lising Matama Paul Nipuni Pandagi Horaga, Bharat Yauna Ayam Balabak Singi Constitution da Hapchinduna Jana Krabani, Masida Natana, Mio Bagi Hak Singbungak Sheliba Masung Jaukana Honariba, Malem Gilebak Sing, Mika Thari Balabak Sing Amasung Apunba Lamdam Singi Oiba, Regional Institution Sing Semgat Pagaloinana, Malem Gilebak Sing Amasung, Malem Gi Oiba Jana Kanglon Semgat Pagitangai Fadaba, Yumpam Oiribani Hari. Iramdam Kanglai Paki Oinadi, Maidingu Loyum Bagi Matamda, Ningthauzambana Irami Haina Lonariba, Numit Kapa Puya Asimak, Awat Anay Lengaktagi, Miamgi Oiba, Mioibaki Haktan Bagi Wakalon, Pirambalarek Ni. Masing Matungda, Miot Minay Jatakiba, Ningthau Pamhibaki Mayokta, Laimarel Tambal Gomti Naluchingduna Lal Hokiba Masung, Lengak Tupsin Kibadu, Miamgi Oiba, Mioibaki Haktan Bagi Sarukama Oiki, Haibiai. Khwaidagi maruina Kanglai Pakta mioibaki haktan khiba miyamgi oiba ihodi nupi imaibel singna luchingduna tangkak anirak tahu khiba nupi lal asini hairi amaromda Kanglai Pakta di Sarpevili mihat kaya ngasi phauba loilam lengak na chathari madugidamak malem gi leibak singi amasung UN gi phangpham thokpa achumba wail phangdre lalauba namtabagi mingda lamdamasigi chamjaraba micham miyam kaya sasinaba khut thoknabada punsi pikhamnan kiba kaya do handak December 3 ta lebak asigi khwaidigi wail sang Achauba Oiriba Supreme Court ke Justice Aftab Alam amasung Ranjana Prakash Desai anina saba bench amana sabak phaktorak liba asini hairi UN General Assembly na lising machamapal kumpugi December 10 da Declaration on the Granting on Independence to Colonial Countries and People Kauba Warep ki Resolution number Lising macamanga taramari lauduna maromdom lepchanabagi hak lauthoklabasu US ki ihulda chaliba UN gi khongthangna hak asi phanganab khonabagi phirep adu thareknari
अरान युमफम लेप्तुना मरई तौरीब भारत पु जम्मू एंड कश्मीर असम अमसुंग कंगलई पांगना चिंग स्टेट चिंगदा मरोमदोम लेप्चनबगी हक पिथोकनबा कन्ना तक्सिनबा तौद्री मुंगनबा लैबा लैबाक सिंगदा मरोमदोम लेप्चनबगी खुलाई पाइदुना हौबा इहो वायल पथामना अयाबा पीबदा नतना मखोइबो अरानबा पांबैना नत्रगा किहंदुना अमदि खुलाई सिजिनदुना खुदुम चनसिनबा यादे हाइबा यूएन गी चना पथाप लैरबसु लोइलम लेंगाकना खुंगाउनरी लाइसेंस टू किल पीदुना लेप तबमिहा चथरी मरमसना नुमित असना लाकपदा कंगलई पाक्ता भारत की लोय लेंगाक ने हिंगबगी वाहन थोक लेहंद्रब कंगलई चासिंगी फंगफम थोकपा हक पुमनमक फंगंदुना तंगदु लैताबा नुंगाई याइफब खुनाई अमा सेमलसी हाइरी सही तरह निपालोम सुरबी मौनहा मपुरोइबगी युमदा थौरियानदुना सिरमले हाइरी थौदो सिंगरांग अयु पुंग चौराकना तरा मखाइरोम ताब अद्वाइदा कग्याय मनिंग लेकाइदा लैबा मपुरोइबा थौनाउजम ऑजिट की युमदा थोकिबनी थौदोसिदा लैखिद्रबी अदुदी थौनाउजम ओंबी नाउबी कवि मिसी सिगी मतांगदा चिंगनबा खरा लैबदगी नाउबी की मपुरोइबा ऑजिट फागतुना वहंग पाहंगी थबक चथरी हाइरी पुलिस तगी फंगबा पाउदा लैखिद्रबी नाउबी था तरुक की पिकलिबा मचानुपा अमा लैरे महाकना खुदै अमगा इनफी अमगा सिजिनरगा थौरी यालंबनी हाइरी असिबा हक्चांग अदु लखोटपा चलुबदा इमुंग मनुंगी मीना लौथरमले हाइरी पोस्टमार्टम तौनबगीदमक रिम्स की मोक्ता थमख्रे चेरेक्सिदा बसना थोंबदा लैसाबी मचा मसीरे थौदो सिंग असि नुमिदांग वाइरम पुंग अहु मखाइरोम ताबद्वाइदा थांगमैबन डीएम कॉलेज गेट मपाद थोखिबनी थौदो अदुदा लैखिद्रबी नुपी मचादुदी उरिखिनबम दानी चनु चही कुनगनी थोय अपोकपा नीलकांता युमनाम लेकाई लाइरेंबी मनिंगदगिनी दानी मनाउ नुपागा लोइनाना टीवीएस स्कूटीदा तोंगदुना चलिंगेदा इम्फाल कांगपोकपी चेनबा बस अमना थोंबदगी मफम अदुमक्तदा लैखिदबनी मनाउ नुपादुदी थोइदोकपा असोपन यावहोद्रे दानी हेलमेट उक्तुना लाखी अदुबु बस अदुगी ओइथंगबा चकाना तकपदगी लैखिदबनी हाइरी थौदोसिदा चेनरीबा बस अदुगी रजिस्ट्रेशन नंबर ना MN012008 नि अदुगा दानी न थोरकिबा स्कूटी की नंबर ना MN07985 नि बस ड्राइवर दे नाथोक्तुना चेनख्रे हाइरी बस अदुदा पैसेंजर अमना फोंदोरकपदा थौदोक थोकिबदु ड्राइवर अदुना गाड़ी थौना थौना मोबाइल द वारी साबदगी थोकिबनी हाइरी पुलिस ने असिबाक चांगदु लोखत रिम्स की मोक्ता थमख्रे लोइनाना बस अदु फाजिनबगा लोइनाना केस अमसु लोखतख्रे दिसंबर 10 मालेम की ओइना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे नुमित असि मरी लेना ngasi मणिपुर लेरिबा तोंगान तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना इंक्लूजन एंड द राइट्स टू पार्टिसिपेंट इन पब्लिक राइट्स हाइबसिदा थोरम पांगथोखरे ngasi की थोरम अदु अंबा अमाना कोन सासो कोर साथी मणिपुर अमदे MNP प्लस ना पुन्ना सिलका पांगथोखिबनी हाइरी मियोइबगी मतेंग पांगबा तोला तारबा मियोइसिंगदा मतेंग पांगबा अमदे मियोइबगी हक मांगबा थिंगनब होनबा कया तौबगीदमक ISTV न्यूज गी स्टाफ रिपोर्टर ओइरिबा मैनम सुरेंद्रदा डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप नेशनल अवार्ड पितुने काय खुमनख्रे अवार्ड असिंग असि न्यू दिल्ली दा लेबा धर्मदाल प्रशासित आश्रम दा पांगथोकपा थोरम अमदा हानगे अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ओइरंबा माता प्रसादना अवार्ड अदु खुसनखिबनी भारतीय दलित साहित्य अकादमी न सिंधुना पांगथोकिबा थोरम अदुदा अकादमी के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर SC शुमानाखर सु सरुयाके अवार्ड असिदा गोल्ड मेडल अमा अमदि सर्टिफिकेट अमा यावरी जिरीबामदा लेबा आसाम राइफल्स ना हौखिबा दिसंबर 9 दा मियोय अनिदगी लुपा लाख कुल्लोंगी ओइगदबा SP कैप्सूल फागतले हाइरी न्यू कैफुंदाइदगी फागलबा मियोय अनि अदुदी MD शहीर चही कुनगमापन ओइनाम सोमबुंग अमदी MD अजित खान चही कुनगहुंदोय लिलोंग हौरेबी मकालेकाइदगिनी मखोय अनि ngarang जिरीबामगे एक्साइज डिपार्टमेंट ता खुसनखरे हाइरी मयाई काबा चिंजांग पीरिब चैथेंग अमदी निशादगी कलहुंगनबगी पांदमदा नोमगी ओइबा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम अमा कैसामपात लेमजम लेकाइदा लेबा इम्फाल राइजिंग यूथ क्लब ता पांगथोखरे अमादा मयाई लोइसंग क्लब अमदी मेरा पाइबी लुकयागा खुसमनदुना पांगथोखिबा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा अमादागी प्रेसिडेंट पद्मिनी लैमा क्लब की प्रेसिडेंट कुंजबिहारी अमदी अतै मसंग नाइबा मियोय क्यासु सरुयाखि अमादागी डिप्यूटी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर इबेम पिसक लैमना मयाई काबा चिंजा की मायोक्ता मियामगी अफोंबा खननैनबा मिफम पांगथोकपदा नतना तुंगी युम्बिरल सिंह निशादगी लापथोकनबा चिंगी डिस्ट्रिक्ट यावना महिलोइसन कयादा प्रोग्राम कया मरुम पांगथोकरे हाइके लॉ डायरेक्टर NG तेज कुमारना ड्रग अमदी डोमेस्टिक वायलेंस की मतंगदा सुगाइना वांगांखि ड्रग चारो नुपा मचा सिंगिना मोथेम तौदरा पुदरा मखोइना थकलिबा चा कॉफी द ड्रग तो हाथ लगा नौरीबी नुपी मचा सिंगी पुछीबो
पुंसी दमई मकई पाजद्रिङैदा मखोइबु ड्रगना ngahalaga nupi oibagi punsi kaya aremada khongulda taru leibu kaya si imai bin meyam biramani masi gara makhoriba reli kaya iho kaya restaurant pusalaga nupi macha kaya punsi mangba anga oibu kaya bu imu manungki nisa jaba mapung mopa kaya na nupi oibu punsi mangal kogi chaitheng kaya mo meyam thangna biramani khudi maksigi chaitheng se nisa no biramani chaitheng kubi Anova artist kaya puthokna ba pandamda All Manipur Video Film Makers and Producer Association na Avimpa Future Actor lisingani taramdoi mathang chahi ki January kunda bot ta pangthoklagani hiram sigi matang da paumi singa unaba ma wangkhai angom lekai da leba association ki office da pangthokre paumi singa unaba du da association ki secretary Aishomani joint secretary Suresh Sidam treasurer Premjit Nauroiba Mamadi Romi Meitei Su Sarugaki association ki president Chan Haisnamna Manipuri film bu hen magul leina Afava artist puthokna ba pandamda tongan ba thorong kaya pangthokre Manipuri film ki thak ase national amasung international da phida kanduna laikhrabani hauzik artist ki oiba awaba kaya mayokna ribasi koknana ba pandamda pangthokadaba thoramni loinana future actor lisingani tarahumdoi taraba nupa amasung nupi adu film kumhanbagi khudong chaba pigani haike future actor 2013 sidai da yahuboda khudong chabang khomna nasai future actor taba nupa nupi du nataba atopa condensed course yaw iba mayam du su ekoi haibi yauragadi manipur da leiriba ekoi apimpa haisidi all manipur video film makers and producer association na sin banina producer mayam laga unaraga makoi dubu makoi gi producer sing du gi next film da yahon baya bi khudong chabam ni chungchoi choidan phangane na ai lokje hauji makataba pau pisitring gi maraktana thabaki pau mung lobisi थबकी पाव पिजरी BSF की ASI अमदी हेड कांस्टेबल खरा लोगदौरी महीगी थाक यामद्रबदा 12 पास तौगदबनी मसागी चही 19 दगी कुमंगा फाउगी मनुंगदा लेबा मियोइसिना लालिबा डिसेंबर गी तांग 15 फाउगी मनुंगदा दरखास्त पिसलपा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल नि हारी इंडो टिबेटन पुलिस की ASI अमदी हेड कांस्टेबल खरा लोगदौरी महीगी थाक सखंगबा यूनिवर्सिटी अमदगी डिग्री पास तौब मियो उगदबनी मसागी चही कुंदगी कुमंगा फाउब मनुंगदा लेबा मियोइसिना नॉर्थ ईस्ट की ओइना डिसेंबर की तांग कुमाथोय फाउब मनुंगदा दरखास्त थारपा यागनी CRPF की ASI स्टेनोग्राफर अमदी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल खरा लोगदौरी महीगी थाक 10+2 पास तौरबा चही 19 दगी कुमंगा फाउब मनुंगदा लेबा मियोइसिना लालिबा डिसेंबर की तांग 19 फाउबी मनुंगदा दरखास्त पिसलपा यागनी परीक्षा सेंटर ना इम्फालदा ओइगनी LIC की ओइना अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर खरगी फॉर्म लोगदौरी महीगी थाक सखंगबा यूनिवर्सिटी दगी ग्रेजुएशन लोइबा ओइगदबनी लोइना मसागी चही कुमाथोय दगी 19 फाउब मनुंगदा लेबसिंगना दरखास्त ताबा यागनी ऑनलाइन दा रजिस्ट्रेशन तौबगी अरोबे निमित डिसेंबर 19 नि अदुगा ऑनलाइन दा एग्जाम परीक्षा पांगथोकदबनी फेब्रुअरी 2 अमसुंग 3 नि हाइरी एग्जामिनेशन सेंटर ना इम्फाल नि Indian Military Academy, Indian Navy Academy, Air Force Academy, अमसुंग Officer Academy की ओइना तोंगान फम चमंगा गमापन लोगदौरी महीगी थाक IM ना सखंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगी डिग्री पाइबो ओइगदबनी मसागी चही 13 तगी कुमाथोय फाउब मनुंगदा लेबा कैंडिडेट सिंगना अप्लाई तौबा यागनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अरोबा निमित डिसेंबर 13 नि अदुगा परीक्षा पांगथोकदबा निमित ना फेब्रुअरी 13 नि परीक्षा सेंटर ना इम्फाल नि इंडियन नेवी की ओइना सीनियर सेकेंडरी की सेलर खरा लोगदौरी युम पांड्रिबा लोइना महीगी थाक चादा हुमुद्रागा लोइना 10+2 लोइरबा कैंडिडेट सिंगना दरखास्त ताबा यागनी कैंडिडेट सिंगी मसागी चही 13 तगी 19 मखाई फाउब मनुंगदा लेबा ओइगदबनी फॉर्म पिसंबगी अरोइबा निमित डिसेंबर 19 नि इंडियन आर्मी दा JCU की थाकता रिलीजियस टीचर्स 53 लोगदौरी पंडित 53 मौलवी अहुम अमदी पाद्री अनिनी पंडित की ओइना ग्रेजुएशन लोइबगा लोइना संस्कृत मध्यमा अदुगा हिंदी दा भूषण लोइरबा ओइगदबनी मौलवी की ओइना अरबिक ता मौलवी आलिम नत्रगा उर्दू दा अदिब आलिम लोइबो ओइगदबनी मसागी चही 19 23 फाउब मनुंगदा लेबा कैंडिडेट्सना दरखास्त ताबा यागनी फॉर्म पिसनबगी अरोइबा निमित मथंग चही की जनवरी 19 फाउबनी परीक्षा पांगथोकदबा निमित ना फेब्रुअरी 19 नि अदुगा एग्जाम सेंटर ना सिलोंग नि
Territorial Army ki oina officer kharagi from logadori mahigi tha graduate loiraba loinana masagi chehi tara nipandagi nifugani thoi fawi manung da leba candidates na darkhas chabe yagani form pisinbagi aroiba numit January ki tara mangani parikha pangthokadaba numina February tara ni exam center na Silong ni Negrims Silong ki staff nurse kuntraga tare logadori mahigi tha matriculate natraga masiga manaba loinana sakhangmaba institute amadagi JNM gi certificate paibo egadabani masagi chei kuntradagi hendaba candidates na darkhas chabe yagani form pisinbagi aroiba numit January tare ni thabaki paw matasda losinjari Hauzik makatapa pauda PIB Defense Wing na thador pacherol amada ngasi kobru lekhada IED pokhai hanbada chena bamioi ani fagat pangam le hari pharaba mioi sing adu PLA gi mioi ni hari makoi sing adu di Imphal East gi ti Suranjoy jahi kunthani palamadi ti Somendro jahi kuntha taret ni makoi ani IED adu pokhai halam laba matungda number thadaba Maruti Gypsy amada nanthok na khona ringe da phabani hari loinana IED adu remote control seasoner ga pokhai hanbani hari jeraksida thawong adu Cookie Students Organization Senapati Headquarter na yamna kanna yaning daba phongdorkli ngasi gi thodok adu yamna lebak macha tadaba thawongni loinana matungda asigumba thodok amuana thonbiganu hairi Sangnai Kabi Dr. Kamal na iba Madhabi amasung lay pareng lairik aniyasi maitay mekta handok tuna fongle ZEO Zone 1 gi conference hall da pangthok pathormadu da hanagi minister L Jayant Kumar amade Milal gi president S Tomba ZEO Zone 1 M Gopi Mohan amade atay masangnai ba miyoy kasu sarugyaki retired teachers and Sureshwar na maitay mekta handok pani Chahi kungani palom surabi sanasam ongbi manda kobi maunha mamangkre hari binu PSC kulai kuchuni mahang yumdagi thokiba matamda asangba machugi jersey maletki lai machugi phanek ama setki phi amuba ama inkiba galoinana paisa amadi sana suloinaki kanagumba thengnabi bathoklabadi manakna police station natragana maki mapuroiba sanasam nanau wangu laifam chithek laikai natraga mobile number 9863488307 natragana 8014271520 da pau pibiu hari NRSM gi contractor lariba employees singna makhoi gi tongan ba dabi kya galoina na changsiliba khongjang asida All Manipur Ayush Doctor Association na sogadi hari association sina thadok pacherol amada athuba matamda mari leina ba department na miyeng changbiduna haukiba December 3 dagi hauraga thabak lepa strike changsin khibadagi praja singna thengnari ba awabasi koknana ba sembiu haina su takshilakli hauji sanabgi pau ngasi sanabagi pauda New Delhi da chatkiba November kunga mathoidagi kunga manga fauba mariak suba Asian International WUKF Karate Championship ta All Manipur Karate Association ge Budokan Karate ge sanaru singna medal taruk lorokle mai panglaklaba sanaru sing amadi officer sing asi All Manipur Karate Association na sinduna okre sanaru sing asibu opagi thorum atuda association asigi live president amadi committee ge member sing loinana social worker ke asu sarugyaki Nakalamaram da Marirak Suba Asian International WUKF Karate Championship ta medal phanglak laba sanaru sing ngasi Kyamgai Haibong Makhong da Kanglei Sports Academy Kanglei sana sinduna okre championship aduda Manipur gi sanaru kungamari na saruyapagi manungda L Kamaljit na gold medal KH Surbala amadi Ingotombina silver medal aduga KH Uremba amadi K Suranjoy na bronze medal phanglakibani thoramadu da association asigi general secretary AK Chandra Singh Professor Joy Kumar na chingba masaknai ba miyo kyasu sarugyaki lagliba English ingani tarahumdoi da WUKF Karate National Championship Manipur na yumbu oiduna pangtholgani hari mai palaklaba sanaru singda pungning thogatuna khudol pochupiki Sawalban Kendra Open 7A Side Football Tournament ki ngasi sanaki bahan ba match ta LDA Haurok Subam Lekai na WFC Amudon Akham Lekai bu goal mapanama da thoikre NWC Kangabam Lekai na SYDO Moirang Lerak Akham Lekai bu goal mangamari da PMKYC Kaklong Pauna Bazar na SMLBO Bijoy Govinda Maning Lekai bu goal mangahumda Saida Bijoy Govinda Mamang Lekai na YSCU Wahengbam Lekai bu goal mangamada thoikre
Amofa Moirang Sinduna Chatariba Loktak Trophy King Asisanakiba Matchda Amofa Moirang na Cookie Sporting Club pu goal amasino the Toykre Amofa Moirangi goal adu Soni na Chankibani Kunthatare Suba Assam Rifles ki Kunganipan Suba sector na Sinduna Indo Myanmar border da Laiba Jokpida Khangzoi Block Football Cup ama pangtholagani tournament asi Sadbhavna gi Makada pangthokadabani winner gi cash prize da Lupalising Kungamanga oigani hairi Bangkok ta pangthokiba Mr. World Bodybuilding Championship ta Arambam Bobina KG Humpudra mangada gold medal phanglakiba Khundrak Pam Pradeep Kumar na KG Humpumanga da bronze medal phanglakiba madi KG Yankai ki Kangluk ta bronze medal phanglakrabi Yumnam Ongbi Momotana mai paklakpada harawa phungdupka loinana tungda lakadaba championship sing da sumai pakpa ocean hani ai phamangol pirakli loinana KG Yankai ki makhada mangasuba position tarakrabi ke Robita Basu Yusiamna Tungda Lakadaba International Championship ta medal kaya phanglak position hari Amfana Sinduna Mapal Kangje Bungda Chathariba Yankai Taruk Suba Shishi Mitking Asisana Kiba qualifying round gi match ta Ichel Club Jiribamna YWC Imphal East pu goal ahum sino da thoikre Ichel Club Jiribam ki goal ahum adu Laringam Marna goal ani chankhi aduga Laljairam Marna goal amachandra mai pakibani match adu da YWC Thobal Khong Imphal East goal amata handok pangam khide Panbayai Ichel Club Jiribamna lising chamapal humbra taruki matungda Shishi Mitki qualifying round mai pak pasi ngasi match asina ahanbani Manipur Master Athletic Association ki General Body mi pham pangthokpa loinana mikhal su pangthokre Khuman Lampang Sports Complex ki main stadium da laiba Athletic Association ki office mamangda pangthokhiba mikhal aduda President da B Angoshana Sharma General Secretary da RK Chorjit Treasurer da Subadani bu khankhibani loinana ate office bearer kaya su mikhal asina khankhre Manipur Master Athletic Association ki group amana association asigi office so launch lambadagi charang na thoktuna police na ngak tuna mikal adu pangthoki mikal adugi aro oikiba khaidem ibo chamaitena mikal asig matang da wafung kya thamlakli President gi da B Angoksana Sharma bu President ne khanbira Secretary da RK Chaurjit Treasurer da N Shubadani mathangi sahi marigi pugadaba Manipur Master Athletic Association gi akogi office biara waina ngasi general body na khanbibani Hauzik ngasi nomagi ba ai ngasagi pau ICAR Lampel Pati phangba pau gi matungina ngasi gi khwaidagi sakibagi chang degree Celsius kunhom 2.ahom khwaidagi ingba degree Celsius 3.5 nungsita yawesing manigli chang ayukta chada marifumanga nungthildana chada humphum doi nongjugi chang nil Hauzer with the Marway Pau Amhona Bom Pokai with the BSF ki personnel ani shokle Manipuri Muslim singi sel to Mamadi Mahima Singilam the Fagana Bapuna Wanamina Badarkar Oi Haina Agri Minister MD Nasir Nahaikre Amadi Ecology Environment Tagidi Human Environment Hena Maru Erekle Haidi ISTV Napija Pau Matang Salojare Ying Tabi Bisungo Omukana Kurumjeri